mukozi w'Imana w'ijambo ni mumukomera amashi umukozi w'Imana Olivier. Ngomba ndabasaba imbabazi Satani yandiganyije narinzi ko mutangura amakoraniro saa 11 niko nari numvise oro bari bambwiye ngo nugutangura ijambo ry'Imana saa 11. Ubwo rero murambabarira ubundi muri gahunda yanjye amateraniro atangura mpageze iyo kuramya no guhimbaza bindenganye birambabaza mumbabarire rwose Satani yandiganyije by'ukuri ariko aho nsanze iryo jambo umukozi w'Imana ariko avuga byari iryo ni byiza ndabahaye kaze murakaze n'Imana mu ijuru bahezagire mfite ibyishimo byinshi kubana namwe umunsi ugira kabiri turaha hantu numva amagambo mukozi w'Imana ariko avuga akora ku bugingo bwanje no ku mutima wanjye turi kumwe n'umukozi w'Imana ngenda hayo Trésor umuhungu wanje wa kabiri haguruka tuguheze ikaze dukomera Imana yacu amashi no muririmbyi mwiza Imana muheze umugisha tuja gusoza hari abasore yari yatumiye bamwe bavuye mu Rwanda n'abandi baririmbana mu ministere sinzi ko hari abasore bo babaje. Yes mwaje nimuhagurukaho muri Imana baheze umugisha. Yes Imana baheze umugisha abandi nabo birashoboka ko bashobora kuba barumvise nkanje mvuga ngo ni saa 11 mumbabarire rwose mumbabarire nukuri Satani no muriganya ndagira ngo icyo nkubaza gatoya turebe mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 3 umurongo wa mbere. Amasara cyariho da amasara nari mfise ubwoba jewe ndamenyereye kuvuga ubutumwa kuri radio ndamenyereye kwigisha mu ishuri amasaha bombeza n'iminota 15 noyikoresha umukozi w'Imana kiye bugufi mu mavuta y'umukozi w'Imana mushumba Joseph buriya iyo turaha tuba dukoresha amavuta y'abashumba banyu singiye gukoresha amavuta nazanye ndakoresha amavuta ari ngaha umukozi w'Imana aba yasengeye agatuti aba yasengeye abakozi b'Imana ariko uko biri kose dukorana n'amavuta y'abakozi b'Imana tuba dusanze hano. Reka dusome mu musiguzi je ni minota 15 notanga ubutumwa nateguye kandi nasanze mukunda ijambo yarakoze umuhungu wanje mwana mwezi umwisha yabareze mu ijambo ry'Imana neza. Hari abantu bakeneye gupfunyikira gucakira bagacakira amahuri murayaziga yeme amahuri akazorarira rindira ko amasezerano ashika bikanka ko inkoko ibera amagi akaguma ari amahuri ariko amasezerano nyakuri ashingiye ku ijambo ry'Imana. Njewe ni ntatanga haleluya suko ntazaba nezerewe shobora no kuvuga kwijwi rigufi igikuru nico utahana siko kwizaga yemwe nibiba ngombwa ndababaza nibiba ngombwa murambaza na mahoro. Igitabo cy'umusiguzi igice cya 3 umurongo wa mbere naha tuzaganira kugeza ntashe. Umusiguzi 3 umurongo wa mbere na undi andabire muri Itanguriro 8:22 Itanguriro 8:22 nitumara mbabwira ijambo turi buganire hanyuma tuganira ijambo ry'Imana ndaganira iminota 30 hafi n'8 cyangwa 40 hanyuma turirimba iminota ingahe nitumara nje na mama pasteur dusengera abakozi b'Imana tubasengera abantu b'Imana tubahesha umugisha hamwe n'abakozi b'Imana. Hari wahabonye amfashe gusoma Itanguriro
umusiguzi 3 murongo wa mbere. Reka nsome mu Kinyarwanda nawe wahabonye papa? Wahabonye? Umurongo wa 3. Yego. Haravuga ngo amazi agenda hoka ku isi ubudasiba. 22. Haravuga ngo isi kiriho Yego. ibiba niyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'iki n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho. Amen. Isi kiriho ibiba niyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'iki n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho. Amen. Umusiguzi 3 murongo wa mbere. Haravuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Yego. Ikintu cyose cyashingiye igihe cyacu. Yego. Kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kacu. Yego. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Yego. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Yego. Igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka. Yego. Igihe cyo kurira n'igihe cyo kutwenga. Yego. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Yego. Igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye. Yego. Igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Yego. Igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza. Yego. Igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta. Yego. Igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira. Yego. Igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga. Igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana. N'igihe cyo kwankana. Yego. Igihe cyo cy'intambara n'igihe cy'impore. Yego. Mbega ukora aronka inyungu ki mu byamutamije. Yego. Nitegereje umuruho Imana yahaye abana b'abantu. Nitegereje umuruho Imana yagize gute yewe? Ngo baruhishe. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacu. Ikintu cyose yakiremeye cyiza mu gihe cyacu. Bivuga ngo ni bibi ni vyiza mu gihe cyavyo. Yego. Kandi yashize ivyiyumviro by'ibihoraho imitima yabo. Naho umuntu adashobora guserangura igikorwa Imana yakoze uhereye ku itanguriro ugashitsa ku iherezo. Amen. Ngiri jambo ry'Imana. Muri iyi minota mike no muri iyi minsi tuzaganira ku mbaraga z'ibihe. Teme ijambo nyamukuru tuzaganira ijambo rivuga ngo imbaraga z'ibihe. Imbaraga z'ibihe niyo topic. Isi igira umwanya wayo kandi ikintu cyose ku isi gifite igihe cyacu, kandi cy'Imana yagenye cyose gifite umwanya wacu. Imana ifite ubwo bubasha n'ubushobozi bwo kugitunganya kikaja mu mwanya wacu. Ndashaka kuvuga ngo ibihe tucamwo byose n'umwarimu utwigisha. Ibihe n'umwarimu, ibihe n'umushorera, ibihe n'umugenga, ibihe n'umushoferi, ibihe n'umutegetsi, ibihe n'umuyobozi. Ibihe biratuyobora bikatujana mu mwanya bishaka. Haleluya. Igihe kizana ibibazo, igihe kikazana ibisubizo, igihe kikazana guseka, igihe kikazana kurira, igihe kikazana kwishima, igihe kikazana kubabara, igihe kikazana kugwara, igihe kikazana kuba muzima. Igihe n'umugenga, igihe n'umuyobozi, igihe n'umutegetsi. Rero tuganire ku imbaraga z'ibihe. Imana niyo mugenga w'ibihe, niyo izitegeka ibihe, niyo izishorera ibihe, kandi ikabireka byose bikatugeraho. Haba n'ibyo Satani ategeka
ni Imana ibitegeka, ntabwo ari Satani ubitegeka. Imana irabireka bikatugeraho kugira ngo icubahiro kigarukire Imana. Haleluya. Umva ngubwire, Salomo yanditse ibitabo bitatu. Yanditse igitabo cha Proverbe, igitabo cy'imigani. Ni igitabo yanditse cya mbere. No. Igitabo cya mbere yanditse ibitabo bitatu nk'uko nari mbabwiye. Yanditse igitabo cy'imigani, indirimbo ya Salomo n'umusiguzi. Icyo yanditse muri ibi bitabo ko ari bitatu cya mbere, yanditse igitabo cy'indirimbo. Kiriya gitabo cy'indirimbo cya Salomo yacyanditse akiri umusore. Umusore uri ukunda, umusore urambagiza, umusore ushaka abakobwa, umusore ushaka abagore, umusore ushaka kwiruka inyuma y'isi, umusore ushaka kwiruka inyuma y'ubutunzi, umusore ushaka kwiruka inyuma y'icubahiro, umusore ushaka kubaho neza, umusore ushaka kurya neza, umusore ushaka kuba mu buzima busanzwe n'ubudasanzwe. Yandika amagambo y'urukundo. Igitabo abateologiye bavuga ko ari igitabo cya poeme, igitabo cy'urukundo. Ni igitabo kidafasha cyane cyane mu by'impwemu gusa, ahubwo gifasha n'abubakanye, kikerekana urukundo icyo ari cyo. Salomo yashatse abagore 1,000. Salomo yashatse ubutunzi. Salomo yaryaga ibintu bikomeye. Mu rugo kwa Salomo hahoraga ifete zitsimburanwa ku manywa na nijoro. Salomo yirutse inyuma y'abagore beza, Salomo yirutse inyuma y'abakobwa beza, Salomo yiruka inyuma y'isi, Salomo agira icubahiro, Salomo arubahwa, Salomo akomerwa amashyi, Salomo abantu bose baramumenya mu isi yose. Yandika igitabo cy'indirimbo, ni igitabo cya poeme. Kira gitabo aba basore mubona hano hanze barakibrose. Umukunzi wanje ameze nk'umutapu wa mwishamba, amabere yiwe arahagaze nk'imikindo y'Ilebanone, imirundi yiwe ni myiza. Bana we, buriya mubona aba bahungu twicaranye nta mitima bagifite. Olivier umutima awugaruye ejo bundi, ariko umutima yari yarayihaye abakobwa bose. Naguhaye buriya bari abakobwa mubona mu dusakame no mu matelefone yabo bafite imitima y'abahungu 1,000. Nukuvuga ngo aragenda yagira ati ndaguhaye umutima wanje wose, ni wewe ntekereza. Abasigaye ni biporoporo abahungu mubona dufite ni bakeya bagifite imitima, ariko imitima bayihaye abakobwa bo kwisi yose. Bayihaye abarebare, bayihaye abagufi, bayihaye abinzobe, bayihaye abirabura, bayihaye abazungu, bayihaye uwo bahuye wese. Nguhaye umutima wanje, nabuze amahoro. Ariko bani shobora zose baracyari mu gihe cya Salomo cy'urukundo. Icyo gihe kirashika. Nzashima Imana ko nakoze ubukwe bitari nk'iki gihe. Nkunda kubibwira abahungu banje, Mana yo mwijuru, muragerageza mufata imitima yanyu mubashaho, mureke kuyiheza abakobwa bari bo bose. Ntabyo muzi, kubera twebwe turaba bishop twicarana n'abahungu benshi bahaye baje gukora mariage. Iyo baje kumbwira ubukwe mbanza kumubaza ngo uracagira umutima wawe cyange wawuhaye uriya, turiya niwe noneho ufite wose. Ariko nari naragerageje kuheza abantu nka 5 nka 6. Niko bambwira. Mumve mbabwire, ejo bundi hari ubukwe bwapfuye à la dernière minute muri Kenya, kubera umuhungu yabonye umukobwa kuri Facebook ngo amurebe, aravuga ati ni wewe nguhaye umutima wanje wose. Naho umukobwa ni kajorite, Mana yo mwisho, inshusho yiwe nyine irasa nawe, nta wavuga ngo irasa gute, ariko irasa n'uwo mukobwa nyine. Ariko ni nguko yofata inshusho y'akantu kari finyole nka runaka, ntaja kuvuga abandi ntazi hano, akayishira kuri status yiwe, akayishira kuri profile yiwe, hanyuma bayireba bakabona ni merveille. Kumbe si merveille yatwaye ifoto ya merveille ayishiraho, wewe n'ubundi.
barakundana barategura mariage, amafaranga umuhungu atangira kuyarya, aje n'ururabo kuri aeroport Kenyatta, Jomo Kenyatta airport, ngo agira gutya abona urukobwa ruri kugenda mwizina rya Yesu. N'uyu ni jewe, rega ni je tubaje gukora ubukwe. Umuhungu yarasimbutse yaje gukorera ubukwe hane Bujumbura. Yaraje ahamagara bene wabo ati umve mundonderere, nari naje mugabo ni shitani sinari mbizi, nari naza su umugore na Imana yo mwiyo Mana yanje ni mundonderere n'undi mugore. Imbaraga zibihe, ibihe birategeka abantu ntibamenye ibihe barimwo, ariko ndagira ngo bene data tumenye imbaraga zibihe. Abantu baba Kristo mumenye imbaraga zibihe. Ibihe ndibikabamara imbaraga z'umutima, ibihe ndibatwara imbaraga z'umutima. Ba Kristo bene data ni mumenye ibihe turimo, mumenye imbaraga ziriko zitegeka abantu. Tugakurikira ibyo ari byo byose. Mu Rwanda umukobwa yakundanye n'umuzungu amubwira ko azomuadopta, aragenda ngo amare gushika muri Canada, muri Amerika. Umuzungu aramubwira ngo nakuzaniye kukugira umugore w'imbwa yanje. Aramujyana ahantu imbwa ziramurongora ku manywa na nijoro. Umukobwa atangira gutekereza Imana ya se. Yari umwana wa pastori se, ise yaramubwiraga ngo basenge. Umukobwa akamubwira ati byo musenga jewe wapi, ndabanza nivunje mufupa bado ningali kijana, ndabanza nkurikira isi mbanza ohegwe. Aravuga ati nabonye umuzungu baramuherekeza kuri airport. Umukobwa agiye muri Amerika ngo amare gushika bamugira umugore w'imbwa, zari imbwa 8 zimurongorana zimukurakuranwaho. Ngo arangize umukobwa aza gupfukama, aravuga ngo Mana ya data, Mana ya mama, ndakwambaza ntakigufite, ariko niba ukiri Imana ya papa. Irya baza basenga njewe sinagusenze, ariko irya Mana data na mama basenze, untabara unkura hani wahangura. Nzogukorera ni wahangura. Mu gitondo kimwe Imana iramutabara. Ubu yageze mu Rwanda, arababwira ngo twabonye imbaraga zibihe. Jewe nabaye umugore w'imbwa amezi 8. Ndi umugore w'imbwa. Umva mbabwire bene data, nimureke imbaraga zibihe tuzimenye. Tumenye ibihe biriko bikoresha abantu. Umve dufite probleme y'abantu babwira ngo shakira. Oya mureke twiga ijambo ry'Imana, tumenye ibihe turimo. Turi mu bihe by'imperuka, ibihe bibi, ibihe birusha, ibihe bigoye. Umunsi ukurikiraho nzababwira uburyo ki tugeze mu bihe by'imperuka, tubabwira imbaraga z'imperuka, tubabwira imperuka icarico. Ubu turi mu isi isigaje igihe gitoya. Hariho isomye ukareba n'ibinyamakuru, ukareba n'aho isi ihagaze. Afrika igiye gucikamo kontina zibiri, kandi izo kontina zibiri hariho ikiyaga kigiye guturika. Ntituzi ahantu kizaturikira, kizacemwo Afrika inshuro zibiri. Hanyuma hari inyenyeri igize imyaka 10 irimo igendagenda izerera. Ngo Imana irashaka kuyirekura iruturisi, ntituza izayirekurira. Ariko ndagira ngo babwire ngo turi mu bihe by'imperuka, nugomba kumenya imbaraga zibihe. Nta ikisigiye cyo guseka, ikisigiye cyo gukina, ikisigiye cyo guceceka, ni igihe cyo kwambaza Imana no kwegera Imana. Salomo amaze kwiruka inyuma y'abakobwa, yirutse inyuma y'abagore, yirutse inyuma y'ubutunzi, yirutse inyuma y'ubwenge, yirutse inyuma y'ibihe, arabireba atangira gucisha makeya. Yandika igitabo cya 2 cy'imigani. Iki gitabo cy'imigani Salomo yacanditse amaraso atangiye gutuza.
nico gihe yatangiye kubwira abana biwe. Usomye mu gice cya mbere umurongo wa mbere havuga amagambo y'ubwenge. Mwana wanje uzumvira ibyose akubwira, mwana wanje uzagende neza, mwana wanje uzubahe so na nyoko, mwana wanje umunyabyaha nakosha ndukemere, mwana wanje. Atangira kutanga inama, nawe atangiye kuba sage, atangiye kumenya ibihe uko bimeze. Mwana wanje umunyabyaha nakosha ndukemere, atangira gukaresa, araruha agera ku mugisha, aravuga ngo umugisha wo ratanga uratungisha kandi nta uvangamwe imibabaro. Narirutse inyuma y'umugisha ariko nasanze c'est vanité de vanité, nasanze ari ubusa. Ariko kumenya Imana nibwo buzima, kumenya Imana nizo mbaraga, kumenya Imana nibwo bushobozi, kumenya Imana nibwo bugingo, kumenya Imana. Uwamenya Imana ntategekwa n'ibihe ahubwo ategeka ibihe. Haleluya! Mbega hano hari umuntu unyumva atenge haleluya nimba yarakijijwe? Uwamenya Imana ntategekwa n'ibihe ahubwo arabitegeka. Debashayile glory meyini lopayirigas, ategeka ibihe. Uwamenya Imana ategeka ibihe. Sifa kwa Yesu. Ndanezerewe Mana yaje we. Aragenda ngo aje kugera ku gitabo cya gatatu yanditse, ni iki gitabo cy'ubwenge. Ecclesiastes, umusiguzi, umubwiriza, aba enseignant, abumwarimu rero atangira kubwira abantu ukunda ibihe byamwigishije. Salomo yigishijwe n'ubwenge n'Imana, yigishwa ubwenge n'ibihe, yigishwa ubwenge n'abagore, yigisha ubwenge n'ubutunzi, yigisha ubwenge n'icubahiro, yigisha ubwenge n'umuyaga. Yaravuze, Salomo yaravuze ngo mureke mbabwire, muri iki gitabo yavuze ibihe inshuro 45, avuga ibihe, avuga imbaraga z'ibihe inshuro 45 muri iki gitabo gusa. Hanyuma dore ingene yabivuze, yaravuze ngo nasanze ibihe ari umwarimu nuko abantu batabizi, ariko ngo iyo baza kubimenya bo kwize kubihe. Ibihe ndibika kumare imbaraga zo mutima, niko bazaririmba. Ibihe ndibika kumare imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima zamazwe n'ibihe. Abantu barimo gukena ibihe byabageraho, umutima ugacika, bagacika intege, bakabivamo. Reka mbabwire, hano hirya mu Rwanda hari umugabo wari ufite itorero, ishengero ry'abantu 280, ngo batangire kuyakinga, acararigurisha, agurisha n'intebe, ashinga akabari. Nukuri kwa Mungu. Itorero ryariguze ni Foursquare, umushumba waryo ni Aloise n'umufamiliye wanje jewe. Niwe wariguze, umupasiteri yagiye gukora business, yikorera akabare. Ega niko kari mukunguka. None mu Rwanda abantu biriranwa amagrema bayabunza bayagurisha. Ngurira agrema sha, ujewe byaranze. Ngurira agrema, jewe ngurira mfa makeya. Imbaraga z'umutima zarashize. Ibihe biriko biramara abantu imbaraga z'umutima. Abantu bari mu gucuruza abandi kubera kuko babonye bateye imbere, babona bateye imbere bakabacuruza, wicuruza abandi. Narababwiye ngo mu buzima dutuye mu bihugu bitatu. Niyo destine Imana yaduhaye, ibihugu bitatu. Igihugu cya mbere ni mu bitekerezo by'Imana. Imana itararema isi n'ijuru, Imana yari yaraturemye turi mu mugambi wayo. Muranyumva bene data? Hanyuma ituremera iyi si. Iyi si ni ikibuga dukiniramo, cyakiniyemo ba Yobu, cyakiniyemo ba Yosuwa, cyakiniyemo intwari zo kunesha, cyakiniyemo ba Stefano, cyakiniyemo abantu basenze Imana, cyakiniyemo ba Yohana, cyakiniyemo ba Andrea, cyakiniyemo ba Pahoro, cyakiniyemo ba Timotheo, cyakiniyemo abana b'Imana. Imana yaduhaye occasion
yo gukinira muri ico kibuga mama. Imana yaduhaye iyo occasion yo gukinira mu kibuga barusi bakiniyemwo. Imana yaduhaye occasion yo gukinira mu kibuga ba Timotheo bakiniyemwo. Imana yaduhaye occasion yo gukinira mu kibuga ba Tito bakiniyemwo. Imana yaduhaye occasion yo gukiniramwo mu kibuga ba Bishop bakiniyemwo. Bishop w'Imana nkunda, umugabo wakoreye Imana, umugabo babwiye ngo niyihakana Imana. Paul Carpe aravuga ngo sinshobora kwihakana Imana. Aravuga ngo Imana twagenda mu gihe cya torture, igihe bariko batoteza itorero, bariko baricamwo amajosi, bariko bicamwo abantu b'Imana. Bishop Paul Carpe yaravuze ngo bamufashe, baramubwira ngo turakwica nyuma y'abandi. Aravuga ngo ye murakoze cyane, munyice nyuma y'abakristo, kuko mubishe mbere munyishe mbere byombabaza, ariko reka mbihanganishe. Bafata umukristo bamucamwo kabiri n'umusumeno, akavuga ngo komera, mukanyura abana mu gitaramo n'abana b'Imana, mukanyura abana n'Imana mu gitaramo, mukanyura nezerangwa n'Imana, mukanyura zinana n'Imana. Komera, wigira ubwoba. Umugabo w'Imana ngo arahagarara arareba, ngo barangiza baramubwira ngo hasigaye wewe, tugira tukwice. Arababwira ngo mureke mbabwira ijambo rimwe, duheze Imana icubahiro. Zamura amaboko yawe cyane aheke, duheze Imana icubahiro. Haleluya! Arababwira ngo reka mbabwire bene data, Imana nakoreye tugendanye nayo imyaka 86 ntiyigeze impemukira. Iyo Mana nimugire vuma nje kuyisanga, ahubwo nanje ndayikumbuye, ndashaka kuyireba. Ibihe ntibikakumara imbaraga z'imitima. Imbaraga z'ibihe bene data ziriko zirategeka abantu. Imbaraga z'ibihe ziriko zirakura abantu mu Mana. Imbaraga z'ibihe ziriko zirakura abantu ku gakiza. Nimukomere mu gakiza, muhagarare ku cy'Imana yavuganye natwe, muhagarare ku cy'Imana yakoranye natwe, uhagarare ku cy'Imana yakubwiye, uhagarare ku ijambo ry'Imana, ukomere mu gakiza, ukomere wibivamwo, komera ushikame, komera wihanganye. N'umwanya mutoya tuzaja mu ijuru cyo kubana no mukiza iteka ryose. Haleluya. Salomo ngo yigishijwe n'ibihe, abanza kwiga ubwenge, yiga ubwenge ngo ageraho asanga ubwenge n'umuruho. Mpaye nka wewe. Aravuga ngo ega no ngo nasanze no kuja mu ishuri n'umuruho. Kandi nivyo nukuri ko Imana mu bintu birusha. Narize niga muri systeme y'igifaransa, masters ndiko ndayikora muri systeme y'icyongereza. Kuvuga icyongereza no kuba ufite mu gatuza, kandi igifaransa d'abord njewe ikinyamurenge kugira ngo ngishire mu gifaransa nsanga amagambo ntahuye. Eka ngize ngo njani nsanisha igifaransa n'ikinyamurenge ntaho bihuriye. Aho nsanishije igifaransa n'ikirundi ntaho bihuriye. Nsanishije igiswahili n'ikirundi ntaho bihuriye. Numara ngo bihuze je suis ngo umve, kandi bamara bakavuga ngo je suis muri verbe être ndibe jetere ikaba je suis. Ariko mari shobora byose. None ivyo bintu bije gute? Oriye kuvuga ngo jetere ukavuga ngo je suis, kandi bakagukubita bakakubwira ngo wemere ngo nivyo. Murumva bene ivyo bintu gabene data. Salomo ngo asanga kwiga amashuri menshi ngo n'umuruho. Hanyuma hano kumutakura twabana n'umugabo bita Gakozi, n'umugabo wahari hakujya wacu muri Kongo. Yagiye ngo agere muri Amerika kuba ari mu kujana impunzi. Aravuga ati nzokora ibintu bitatu. Ndari umupastori ati kintu cya mbere nzorya inzara yandiriye Kongo indira ni Burundi, nzokora ico bita kurya. Umunsi wa mbere ngo indege ngo imukorere gutya muri Amerika, yabana na mwene wacu muri etage zirebana. Umugabo ararya vuga ngo kurya, ariko ararya ngo aje guhaguruka biranga. Umunsi wa mbere abwiye umugore aterega biranze,
bigenze gutatu kuri kwa Mungu ndapfuye biranse. Umuzungu araza amuheza kanini ngo gatoyi, ati nywa kano kanini, arakanywa ati munyereke toilette, aragenda bisukayo vyose, arasubira aragaruka aratangira ararya. Ivyo mbabwira ni inkuru y'ukuri, sino babesha imbagaze hano. Arariye umugabo ngo buce baramubwira tumva tukubwire. Mu mezi abiri yari afite ibiro 150 areha nuko ndeha. Baramubwira ati kigabo kizobastinga, baramubaga, babaga igifu ciwe, estoma yiwe barayigabanya, barayibaga, arababwira ati murambe mukiye. None mungiriye gute? Ati twarayigabanyije ukongera kurya cyane uzopfa. Ubu ntakiriho, yarapfuye. No kurya n'umuruho. Bwira mugenzi wawe ngo no kurya n'umuruho, mubwire. No kurya n'umuruho mon frere. Umunsi wa mbere nuri indege muri Kongo muri 86 nari navuze ngo ningera mu ndege nishake mfe. Twuri indege umuryango urakinguka tugeze hejuru, abantu bose bavuga induru, ndavuga nti Imana navuze ngo nimfe ariko ndacakeneye kubaho. Nasanze indege yatubanjirije twasanze yaguye mu isoko. Buriya indege bamaze kuzigendamo iryoha ari uko ugiye kwinjiramo, ikaryoha ari uko usohotse. Ariko iri mu kirere uguma wifata uti ndacariho cyangwa napfuye. Mana wihenzeho ukicara nko kukadirisha, bo uraraba gutyo ati mwami Yesu, ugaca wumva ikizunguzungu, navyo n'umuruhu. Naratangaye. Mu Rwanda na Kagame yarafunzwe. Kagame aherutse gufungwa, ndatangara. Kagame yarafunzwe, ariwe perezida w'igihugu. Naje Nyarucari ndafungwa, abana banje barafungwa, twese dufungirwa mu Rwanda ngo guma mu rugo, twese tuguma mu rugo. None twese mu rugo, twese. Umuntu yagwara ngo agiye ngo vraiment ngo ndimukugira vertige ngo giye mu Buhindi, mu rugo. Twese mu rugo. Aba ministre mu rugo, perezida mu rugo, abanyeshuri mu rugo, abana mu rugo, twese twarafunzwe mu rugo. Kandi baratubwira ati ntimugume mu rugo gusa, mufunge n'akanwa. Ariko barishobora. Umunsi umwe twararyanye na madame, ndyamana agafuka munwa. Arambwira ati byagenze gute ko bavuze ngo dufunge iminwa? Twese imbaraga z'ibihe zaradufunze. Imbaraga z'ibihe zituma dukumburana. Imbaraga z'ibihe zigatuma ukumbura umuturanyi wawe. Imbaraga z'ibihe zituma dutumbura amashengero. Imbaraga z'ibihe zituma dukumbura isoko. Imbaraga z'ibihe. Ibihe n'umwarimu. Bwira mugenzi wangu ibihe n'umwarimu. Bibiliya yatubwiye gute? Ndashoje. Bibiliya yatubwiye ngo hari igihe cyo gutwenga n'igihe cyo kugira gute. Hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kugira gute. Hari igihe cyo kunezerwa n'igihe cyo kugira gute. Hari igihe cyo kurunda amabuye n'igihe cyo kuyagira gute. Hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kugira gute. Gufunga iminwa. Imbaraga z'ibihe. Mwaba Kristo mwe mumenye ko ibihe bitugiraho imbaraga. Ugira imbaraga ku bihe ni data wo mu ijuru wenyine. Ariko abandi twese ibihe bitugiraho imbaraga. Ariko abari muri Kristo Yesu bagira imbaraga ku bihe. Baza bategeka ibihe. Bene data, reka nsoze. Numva umwe nosoze.
ibihe ni umugenga. Ibihe ni bibi, ibihe birababaje. Bana bacu, mumenye ko turi mu bihe by'iherezo. Nzababwira ibihe bitatu Mose yaciyemo. Mose yaciye mu bihe bitatu kandi bitandukanye, ngo arangize abwira Imana ngo Mana unyigishe kubara guharura iminsi yanje kugira ngo mbashe gutunga imitima y'ubwenge. Abarundi ndabakunda, bagira indamukanyo yitwa shalom. Iriya shalom ni y'abana b'Imana, ni y'Abisirayeli, niyo ndamukanyo Yesu yasezeyemo abigishwa biwe, arababwira ngo shalom. Nabo baramubwira ngo mashalom kaye. Mashalom kaye ni ukuvuga ngo ayo mahoro nawe agukurikire. Rero iyo bivuze gutyo rero, nk'abakristo bazi Imana, mumenye ngo turi mu bihe by'iherezo. Iminsi yacu yagiye igabanuka. Ubu ngubu umuntu ari mu kugira imyaka 45 ugasanga ni umutama. Sibyo gaye? Ariko wareba umwana w'imyaka 30, wamureba umwana w'imyaka 30 yaje guhaguruka yo biranse umugongo. Abasaza b'imyaka 80 bagikomeye. Imyaka yanyu ni ukuvuga ngo mwebwe yari iyo ngiyo, twebwe kiragenda igabanuka. Umuntu afite imyaka 50 wamureba ukamuha 60. Kubera iki? Imbaraga z'ibihe. Imbaraga z'ibihe. Nanditse ku gitabo kivuga ngo hejuru yihahamuka, kubera kuko nizi ibintu za counseling. Ndeba statistique y'abarundi bahahamuka, ndeba statistique y'abanyarwanda bahahamuka. Nsanga mu Rwanda niho nakoreye research cyane, nsanga mu mwaka hahamuka abantu 8,743. Nubwo batiruka mu muhanda, ariko akantu karakubita niki kibaye ntaco. Nari nkoroye telefone sawa. Abantu barwaye imitima presque bose. Murabizi ibyo ngibyo? Namwe murabizi yeme? Ibintu nize bya counseling bivuga abantu b'ingeri 8 bagaragaza ko bahahamutse. Reka ndababwira ariko wenda urabonamwo bamwe cyangwa urasanga ari wewe. Iki kugaragariza umuntu wahamutse wa mbere nuko agenda mu ibarabara arivuga na wenyene. Kandi mugahuza amaso ntakubone. Sihari. Nubona umuntu arivugisha imbere yawe uzamubise, si hazaba ari azakurira. Mwebwe mutwara imodoka, iyo utwaye imodoka ukagira ngo abantu bose ni bazima, ni wewe musazi wa mbere. Mugihe uzavuga ngo abandi ni bazima, wowe uyitwaye ni wowe uzobaye musazi. Ariko uzamenye ko abantu bose ari abasazi. Mugihe wamenye ko abantu bose ari abasazi, ari wewe muzima, uzaba uri muzima. Reka mbabazi, nturambuka ibarabara, ntumenye ingene wambutse ibarabara, nawe ukibaza ariko nambutse ibarabara gute burya? Mwebwe ntavyo muzi. Imodoka narigeze kurira imodoka muri ville, ngo je kwireturuva ngeze mu Kamenge. Ndamubaza, we unjanye hehe? Ati wewe uraja hehe? Ndi kumutakura. Ati none ko uriye ngaha. Ndururuka ngenda nidoga, ariko ibi bintu navyoga yemwe. Kumbe nari nahamutse, nico bita trauma. None icya gatatu, nturashaka telefone uyifise mu kuboko, none uri muzima. None uri muzima ga yemwe. Umugabo umwe bamwivye inka, arayirondera, aravuga ati none bayikwivye byagenze gute? Ngo mukanya yari ngaha no kwa Mungu. Mukanya yari ngaha. Hari umugabo twabana mu Kibitoki, umunsi soko ya Bujumburisha, muravyibuka? Yahiye ari kwa Mungu.
turahagarara hajya kuri kioske, araza arambara ngwewe ngo nibiki vyabaye mu Rwanda. None hano turi mu Rwanda cyangwa turi Burundi? Ngo mbe nibiki vyabaye mu Rwanda? Yo ntuyu nawe aragiye. Wewe uri muri kuri kioske harya imbere y'isoko, none kurabaza ngo nibiki vyabaye mu Rwanda? Imbaraga zibihe. Bwira mugenzi wawe ngo vyari imbaraga zibihe. Bibiliya, ndayikunda Bibiliya, iratubwira ngo data na mama bashobora kunyibagira, data na mama bashobora kunyanka, data na mama bashobora kutankunda, ariko data wo mu ijuru ngo yaduciye nk'imanzi, ntashobora kutwibagirwa. Imbaraga zibihe zikugereho, ariko Imana irahari. Imbaraga zibihe, umugenga w'ibihe